Dobar dan svima. Pratite prvu emisiju Samo jednom se živi. Moje ime je Dušan Đurović. Meni je veliko zadovoljstvo da se nalazimo u stanu kulturologa, sociologa, profesora Ratka Božovića i mi ćemo danas razgovarati na razne teme. I profesore, vi ste meni predavali dva predmeta u Podgorici prije, ja mislim, nekih možda 4 ili 5 godina, možda i manje. I sjećam se da ste govorili tada da vas često mediji zovu da pričate o nekim jako kompleksnim društvenim pitanjima i da vam daju često samo po 30 sekundi ili 2 minuta. I da vi jednostavno ne možete da ih odbijete, ali da to ograničenje i vremensko, pa negdje i formalno, vam ipak predstavlja problem. Evo, vi ste danas pred kamerama Polucije. Meni je veliko zadovoljstvo što ste nas ugostili u svom stanu. Iza su slike, kao što ste rekli, crnogorskih umjetnika. Recite nam kako se osjećate i da li vam smeta možda to što dajete intervju za jedan, pa mogu reći, satirični portal kao što je Polucija? Ne, meni to ne smeta, to je meni velika provokacija, ali moram da vas podsjetim da ste postavili suvišno pitanje da li se ja vas sjećam. Ja se vas sjećam jer ste bili odličan student, a drugo, ja sam, mislim, na prvom predavanju iz teorije kulture tamo rekao, ja nisam došao da vam predajem, nego da vam se predam. Dakle, ja sam se predao i tako dalje. Nažalost, već me obaveštavaju da taj predmet, prvo stroge masovnog komuniciranja, je oduzet meni svojevremeno, a onda su me obavestili da više ne postoji ni predmet teorija kulture. Dakle, Crnogorcima nije potrebna kultura. To je dobro. Znači, došli do jednog nivoa savršenosti, u toj savršenosti nema potrebe da se vraćaju na nešto što je civilizacijska potreba, da se ima kultura i da se bude kultivisan i da se bude u kulturi i sa kulturom. Da bome, drago mi je da smo ovdje, da govorimo o satiri i moram da kažem da je satira od 1999. godine bila moja glavna preokupacija, jer sam napisao jedno 10 knjiga o politici, jer ovdje nije bilo ništa od 90. godina prošlog veka doli politike. Ja sam komentarisao u drugom programu Radio Beograda. Onda sam, pošto sam predavao na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, onda su mi satiričari iz Crne Gore pomalo zamerali što su oni tu izuzeti. Onda sam ja napravio jednu knjigu, Sad Morica protiv mene, gdje sam izabrao aforističare crnogorske. A sada sam došao red i na Jež, onaj čuveni Jež, i tu sam ove godine, odnosno prošle godine, izdao Neošišani. Dakle, tu sam izbrao one koji su sa tvojim kritičkim erosom ostali neošišani, iako oni jesu izašli iz gnezda, iz te pozicije ježevske, koja je jedna dugotrajna pozicija, gotovo nekih 80 godina taj Jež postoji i opstaje kao jedno važno mjesto kritičkog odnosa i kritičkog nepristajanja na društvo, represije ili nedemokratije ili teskobe ili onog što je sporno stanovište demokratije ili stanovište slobode. Profesore, vi ste na predavanjima, također i u nekim emisijama koje su duže trajale od ovih 30 sekundi, kad vas recimo uključe u dnevnik, govorili o tome, o tom vašem pisanju na jedan autoironičan način, što je meni jako bilo interesantno, jer autoironija je danas nešto što je jako rijetko. I vi ste sebe nazivali skribomanom, vi ste govorili da vi izdajete u bukvalnom smislu sebe i svoje knjige i da to ne radite vi, već Ratko Božović, vaš dvojnik. I onda sam se ja sjetio Đorđa Balaševića, kantautora, jako značajnog, možda je posle Arsena Dedića i najznačajnijeg na ovim prostorima, koji je rekao: moje pesme su pametnije od mene. Vi ste dosta knjiga objavili i to je značajno i vama, a i značajno i ljudima do kojih stignu te knjige. Ko je u stvari čovjek koji piše te knjige i koliko se on razlikuje od vas kao osobe koja svakog jutra ode do pijace, prošeta psa?
Jeste. Evo da kažem nešto apropo dok što ste me pitali, a to je za jednu čitavu knjigu, za jedno dugometražno iskazivanje moje priče, koju ću ja skratiti da bome, jer smo aforističari i satiričari naučili da budem što ubojitiji i da udaram pravu metu, da ne idem u širinu. Znači moram se držati toga. Da, efekt nije. Uzgled bude rečeno, oni su mene promenili. Jer je moja epska duga priča nestala. Moj narativ koji je trajao dugo, kao kod svih nas Crnogoraca, on se sada skraćuje i postaje nekako lapidaran, postaje na neki način u paradigmi, u sažetku, u onome da nije duga priča, nego da je priča koja podrazumeva i ono što je dugo pričanje. Ali kad mi vidimo kako mi komuniciramo, kako mi razumijemo drugoga, kako smo mi nespremni da saslušamo drugoga, kako mi nismo naviknuti da čujemo drugoga, kako mi nismo naviknuti da vodimo dijalog, kako mi konačno riječima uništavamo onoga druga koji se samo razlikuje od nas. To je ono u Freudovom smislu narzizam malih razlika. Ali ako nisi kao ja, onda si sporan, zato što nisi kao ja. Pa zar to nije jedan budalasti egocentrizam? Zar to nije jedan snobizam? Zar to nije jedan narcisoidni poriv u čoveku da bude sve centrirano prema meni, prema onome što ja mislim i kako mislim, a da pritom ne saslušam mnoga drugog, ne bih li možda unapredio i svoje mišljenje i svoje predrasude doveo u pitanje. To je veliki problem našeg dijaloga. Ovdje ne postoji dijalog. A političari su u stvari one koje sam nazvao onima koji predstavljaju. Dakle, ili koji su u ulogama. A ja se pitam šta je iza njihovih uloga. Ima li još nešto? Gde je njihova ličnost? Gde je njihova ljudska stvorena? Je li to samo ljuštu? Jeste. I zato sam rekao, gde je ovdje čoveštvo? Gde je ovdje čovek? Ja bih prešao malo na polje kulture. Pretpostavljam da vam je poznat termin hipsteri. Šta vi mislite o tom, da kažem, društvenom fenomenu? U kom smislu? Pa, hipsteri kao ljudi, recimo, koji žive danas u Beogradu. Da li ih srećete na ulici? Da li ste uopšte izučavali taj fenomen? Ja nisam proučao taj fenomen, mada sam ja neprekidno, to je jedna moja linija koju vam nisam sad ispričao, to je linija i preokupacija koju imam još od vremena univerziteta ili početaka mojih na univerzitetu. Moja centralna preokupacija je bila da bih umakao vremenu politike i političkom rezonovanju. Ja se bavio problemom vremena, civilizacijskog vremena i vremena opšte, ali moja centralna preokupacija do današnjeg dana, ona je ostala i opstala, to je pitanje igre. Jer sam igru vidio kao temelj kulture, kao temelj postojanja. Ima nas tamo gdje se igramo, a to je ova priča i o humoru i satiri, ili nas nema. To je ta priča i moja nedavno izašla knjiga je knjiga u stvari Igra ili ništa. Sjajno. Ako nas ima u igri, evo nas. Evo mi se igramo sad jednog dijaloga, jednog razgovora. Što bi vi rekli, ludiramo se. Mi se ludiramo i ja sam volio, vi to znate vrlo dobro da kažem, ja bih želio da moji studenti budu homo ludensi. Dosadno je koliko čaršija i novinari insistiraju da ste vi bili le petit maison, tačnije uzor za Kaporovog junaka ženskara Babića. U romanu Una. Miša Radivojević je snimio film sa Šerbedžijom. Recite mi, da li uopšte da komentarišete to? Zašto to pričaju? Ja ne mogu to da komentarišem. To je jedno opšte mesto, pitali su me... Pa ja sam rekao, dosadno je postalo. Možda bi trebalo za tu priču pročitati Mirka Kovača. Možda sam tu u jednoj memoarskoj i literarnoj formi više opisan i bliži onome, jer me Mirko Kovač odlično poznavao, a konačno kombinovao jednu
literarnu vokaciju i nešto što je naše druženje i naše sećanje. Nekih 100 strana ima u tom njegovom velikom rukopisu, nekom ogromnom rukopisu, nekih 100 strana sam ja negde variran malo, ako to treba da kažem. Jer me stalno pitaju da li sam to ja. Pa ja kažem, dobro, ajte vidite. U literaturi, kroz imaginaciju umetnika, niko nije onaj iz stvarnosti, nego neko drugi, neko treći. Možda i to treba da uđe, to bi bilo baš dobro. Koje? Pa ovo, kad zvoni telefon. To je isto dobro. I za kraj emisije, tako smo mi barem koncipirali emisiju Samo jednom se živi, dva pitanja kratka koja iziskuju također kratak odgovor. Da li postoje vanzemaljci? Možda postoji i mi to ne znamo, jer ono što mi znamo, pod uslovom da je čovjek fantastično biće, mi u stvari malo toga što je u opsegu našeg saznanja možemo reći to postoji i to jest. Prema tome, ja sam prema tome otvoren. Ja mislim da postoji nešto, da se dešava nešto izvan nas, da nije sve ovdje u ovoj našoj, dakle, antropološkoj centrali prisutno, da postoji neke druge, ja bih rekao, orbite u kojima se to dešava i u kojima postoji možda i ti vanzemaljci. Ne znam, i držim se onog Sokratovog, ja znam da ništa ne znam, a to je uslov da se nešto istražuje, s tim što se to bukvalno tumači, pa kad kažem ja znam da ništa ne znam, to ispada da sam neznalica. Ne, to samo može da kaže čovek koji nešto istražuje. Koji teži ka slobodi i ka igri. Jeste, ja naprosto to nisam istraživao i ja o tome ne znam gotovo ništa, a ovo su sad već pretpostavke za neku priču. Sad ću ne briniti ništa. Mi ćemo nastaviti dok oni dolaze pre vremena. Ništa, ja imam samo još jedno pitanje koje bukvalno iziskuje kratak odgovor. I posljednje pitanje, Šekspir ili kobasica? Moramo kratko, Šekspir ili kobasica? Da, ja mislim Šekspir što se tiče mene, ali što je preovlađujuće, to izgleda kobasica. I šta da radimo? Kako pomiriti ono što je nepomirljivo u samoj stvarnosti? O tome se radi, to jeste problem, to je problem razilaženja bića i postojanja. Kod nekih će kobasice biti ona koja neće ni slučajno uzeti u obzir potrebu za Šekspirom. A ja mislim da onaj koji čita Šekspira možda će imati potrebu za kobasicom. Eto, to je ta složenost. Profesore, meni je bilo veliko zadovoljstvo što smo mogli da, nadam se, vodimo dijalog, što se mene tiče jesmo, nadam se da je vama bilo prijatno i još jednom bih vam se zahvalio što ste nas ovako lijepo ugostili. Poštovani gledaoci, došli smo do kraja prve emisije Samo jednom se živi. Veliki pozdrav od uredništva Polucije. Profesore, hvala vam. Hvala vam.